Kirima Mburamama maja muhuri kaunti ya Tharaka Nithi Gavana Muthomi Njuki na menerete mutongoria wa mwabure wa Azimio Raila Odinga akiuga ati Raila agakwenda kwatha thirikari iria iribo na amurite na nenkere Rais Ruto kanyaga gutongoria Kenya ni tabure Martin Mugambi agutariria. Kiatho ni kia njamuri ya mwaka wa 2022 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kiraruthirwa na nkinya gukinya kiri gicigo mbunge kia Maraha na kuruthirwa kienini gia cukuri ya Kaironi na bwatongoria na nkinya kariba rebumeria gugikungwira kenana nkinya nthekanio ira ojura kienini gikikundi mwanya bya kuthekania kuma kirigonto mwanya gicigo mbunge kia Mara na byo birekinyia baba yao hajasahau kama hajasahau. Kiatho ni gikingavana Muthomi Njuki na Kamishna Norbert Komora wana bo barekinyia gukungwira mwena kari. Gavana Muthomi Njuki akiariria kari arorotera mutongoria wa uregani kana mutongoria wa Azimio Raila Odinga nontu bwa miario yake kuregana na kuruthukwo bichi ya muregani wa thirikari. Let us recognize the opposition in an official way. Iwekwe kwa sheria. Sio ni kitu mzuri? Ili mtu asitoke hapa aende kufanya mikutano Uhuru Park na Kamukunji akijaribu kutetea watu in an informal way, apatiwa structured way. Kwa sababu ile maneno mnaongea Kamukunji na kule Uhuru Park, if it is not official, if it is not structured, the president will not be told anything. Hakuna kitu atasikia. Njuki augite gutire kagita Raila ataregaga mendekithia mathirikari makumukirakiria. Awache ile vita yake ya kila wakati akisikia kitu ambaye itanyamazisha yeye ni kelele. That law is not made for him. It is going to be law that is going to serve Kenyans kuanzia sasa kwenda mbele mpaka wakati ile Wanakenya watasema pia hawataki hiyo maneno, wanataka kitu kingine. Rubande rwa Kamishna Norbert Komora arathiria nguto iritora gutamba ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Imepitishwa ya kwamba ni lazima County Commissioner ahame aende Kathwana. Na arakarutira wira akiugaga atiremwa gukara Kathwana nontu na kurukirite guntu kungi kuthuku kurukia Kathwana enu. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanachukulia ya kwamba County Commissioner amekatalia tu Chuka, ole wao. Mimi nimefanya sehemu ngumu, kwa hivyo kuteremka Kathwana si kitu. Akiongera Komora arorotera mantu nkuthoma riogo moragaragi mwanya taburo nyuibwa nchobi ndege iwatho na nkinya ntano chetwana twari. Maambukizi ya ukimwi imeanza kupanda juu, hasa kwa umri ya watoto wa kati ya miaka 15 hadi 24. Wavulana mnaweza kuwatairi, lakini watoto wa kike wasiguswe. Amona gutwika kiatho giki kia njamuri gukungwira wiathi bwa nthiguru ya Kenya gutire gwora gweta kana nkinya gutambura arwiri ba nthiguru ya Kenya kuruba mau na nkinya kurubara bange bagwetithanaguo no rwiri wiathi bwa nthiguru eno. Ndona mukuru no umwe wa mau bara barwire wiathi bubu tugukenera no akiriko organize wakana ringo no mbisha na tongoria bau barario kegwa tugenda guturia gitio kia Mwafrika muntu mukuru nikati yagwa agati wa no kolwa we na bura kauga bwawe bukarumirirwa nuntu nwa gitugi kia wisdom. Kiatho kia njamuri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kirakinya kiri gicigo mbunge kia Mara. Gavana Muthomi Njuki akiugaga biatho ta bibika bikathiurukaga ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Ara kiatho kia Mashujaa kiari gicigo mbunge gia Chuka Ng'ombe kia njamuri kia ya gicigo mbunge kia Mara. Na kurikiria kiatho kira kingi gikethirwa kithingatite gikathikire gicigo mbunge kia Tharaka. Nkiripotera Wero TV kuma Kaironi Chogoria mbetagwa Martin Mugambi.